moj Bože, molim te. Pošalji mi svog Duha Svetog, ispuni me mirom, Gospode. Noćima na postelji dok spavam, osjećam se izgubljen i sam. Pošalji mi svog Duha Svetog, ispuni me radošću, molim te. Kad napokon dođe 50. dan, svi se oni napuniše Duha Svetoga, te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je Duh nadahnjivao da govore. Dugo na ovo čekam, Kriste, za blagoslov Tvoj, Bože, molim te. Pošalji mi svog Duha Svetog, ispuni me ljubavlju, Gospode. Pošalji mi svog Duha Svetog, pošalji ga, moj Bože, molim te.